Ajiwi kamataya baubing. Tokyo Olympics kangarioli India we kare silver sampang haira. Manipur Pradesh Congress Committee with Senior Vice President Loken Singli Committee with President Kabang Sanghaira. Phungyar Subdivision Alang Khawi Ringshok Society na Pure Organic Kehom Ningshang da Hayun Mathalak Aina Khui Haira. Lekhayang Othor Ajiwi Pau Chungsangla Jajo ina pamidalei Ajiwi Pau Maisa Aina Nganang Ramsa. Ajontang Haupo Kahai Tokyo Olympics Kangario Chili India we kare kayuing sada Saikom Mirabai Chanuna weightlifting 49 kg category with silver sampang haira. Awi kayu we ringapa so kangai Prime Minister Narendra Modi Zangda Chief Minister N Biren Kala Minister Katainala Ningchang ko ungkuchungka pongshok mi haira. India we Tochan li kare sada Indian weightlifter akana Olympic Games li silver medal khui kare hi Saikom Mirabai Chanuna ngasaya. Olympics li silver medal ka khui wiwang Mirabai Chanuli lupa crore akhar mira kala Manipur li otpam la mira da Chief Minister N Biren Singh na hanghaira. Manipur Pradesh Congress Committee with Senior Vice President Loken Singli Committee Chiwi President Sasa Kawai Kapang Sanghaira. Itum na paning ungpai gacha Manipur Congress President hi Govindas Konthaujam na Phungasana Kha Twi Gahai Hapta Hili Party wi ngapam aina resign sada Congress wi longli magachal le Gahai thada ra Gahaina. Aya All India Congress President Sonia Gandhi na Kamayami da Loken Singh na President ngapam Otsin Singh laga Hapok Haira. Kala full-time President Malay Rang Laka Aina Tangda Manipur Congress President Ngapamji Loken Singh na Phungbasara. Mikumawi Pasali Kala Lingakui Ngalayla Sazagapai Arigazang Harmashijin la environmentally Masazaki Gichi Apong Aina Kaling Organic Taishirai Lingkui Kawai Hotkana Phungyar Subdivision Alangkawi Ringshok Society na Pure Organic Kehom Ningshang da Hayun Mathalak Aina Kuipok Haira. Kehomji Phungyar to Imphal Road wi Aina Kilometer Shini Shika Kata Tuyungbi Kongpeli Lingakuina. Ringshok Society hi Shorkali Mingjan Kahai Society Akana. Kala Chairman Joy Jajo Nathanda 2013 kum member Magada Pangana Ngurumda Semgakuina. Manipurli Pure Organic Crops Kaling Hili Katomida State Will Lansin Mathagasangli Sharukui Kawai Ningrin Aina Kasemna da Hanga. Ringshok Society Chairman Joy Jajo na Gahang Atishurda Haugapogli Society Jina Yongchak Aina Chambra Lingapokna. Ka Kanini Jina Heon Kangarai Zingum Shini Jisha Zanghaida Takmaida Kushai Gapai Kehom ni Kalingasana. Society Jina Kehom Rong Anau Tinga Shatisha Tobal Aina Lokwida Chambra Aina Yongchak Heun Honmamanda Lingasangna. Jithada Sakwida Society Organic Kehom Shaktiman Drug Aka Kala Bolero Pickup Kari Aka Kada Ajiwi Gajang Hili Heun Kui Haira da Hanga. Kala Society Jina Rarada Kalay Zingum Lila Kehom Chungmay Lingkui Kawai Sadalaya. Kama Pung Pamaida Sakwirer Kawai Farm Pumli Ngari Kawai Phungyar to Imphal Shongfu Kamatha Dargar Saya Kala Drip Irrigation Wivang Terung Kawai to Yung Bikong Aina Terung Kun Kuiki Gachila Dargar Saya da Hanga. Lang Maida Horticulture Department Kala Eastern Border Area Development Authority wi Kangajon la Dargar Saya Gache Ainang Soda Yangsang Miran Constituency wi Minganing Pingna Organic Hantei Shirai Matamai Yarina Sakwishap Kawai Ngajon mi Kawai Ngakau Haira. Yongchak Chambra Keho Mang Maningla Turbot la Matalak Aina Matekui Kawai Sada Leka Alangkuna NGO Village Volunteers Development VVD Ukhrul Shikda Chambra Arong Aina Kwatai Arong da Tuyungbi Kongpai Jili Lingser da Layada The Morning Bell wi Aina Pau Samgapangna 44 AC Ukhrul wi Azingli Kalai Yaulen Kuli Aya Vaccination Drive Rung Mida Kujiwi Richum now Hangshini da Shinina COVID Ari Kapkui Haira Hangda Kalai Vaccination Drive G 44 AC Ukhrul BJB wi Intending Candidate Guira Somatai Shaiza 44 AC Ukhrul BJB General Secretary Guira Chingriso A Chihui Kala 44 AC Ukhrul BJB YMW President Tingamla Horam Atumna Thanda Rungkamina Naga Nau Bingwi Pakawai Wivangda Nagaland Political Party Bing Shiklaga Opposition Makalay Shorkar Semgahai Chili Katomda Nagaland with Tribal Hohos Tarada Mati Saikorana Ringapa Pongshok Haira Political Party Bing Jitada Kangshikhi Ariri Dargar Sarshun Gahai Akanada
Tribal Ho-Hos Pingwi Convener Keti Vili Aina Secretary Laji Luyanbana Press Release Li Hangsanga Naga Political Group NPGs Pingnala Ngatei Khangorokche Hai Salaga Naga Political Maram Wivang Kokasada Ngurum Kawai Po Haira Kala Koga Gasawi Kankana Ningrin Aina Core Committee Kala NPGs Li Kakatom Milagrada Nagaland with Tribal Ho-Hos Tarada Matijina Pongshok Haira Aya Ngazin report Atishuda Ukhrul COVID positive mi Tarada Kani Sampang Haira Phungyar contact tracing mi Tharuk test Kasali Phanga positive Samkapangna Color positive Shini Jina Ajontang Ngazin Huida result Samkapang positive with Machina Town Hall Screening Center Li mi Tarada Phanga test Kasali positive Masambang Bana Ukhrul District Hospital Li Tharuk test Kasali positive Masambang Bana Kala Wino Tang contact tracing li mi Tarada Phanga Kasali positive Mazang Samanada DSO report na hanga COVID second wave Karahili Ukhrul district li Arirashungda COVID positive Sambanga Hahi Ayawi Tarada Khaniji Zangda Shajishat Hangmatida Shini Kashung Haira Ariri district li COVID Kazada Kalaimi Hang Shini Leida DSO report na Jithaimiya Ajiwi Kamataya Baubing Nangrum Lushitsa Tokyo Olympics Kangarioli India we Kare silver Sampang Haira Manipur Pradesh Congress Committee with Senior Vice President Loken Singli Committee with President Kabangsang Haira Phungyar Subdivision Alang Khawi Ringshok Society na Pure Organic Kehom Ningsangda Hayun Mathalak Aina Khui Haira Ajiwi Pau He Ningchang Haira Nganada Kalai Dumzai Korali So Kamia Zimik Shok Ngasasarano